Kuwaede bola sere Nogotade a Deseme ilahe gadere Alhamdulillah Allamana min al-ula lima bihi kallafana Sabla wa salama ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wal muqtadi wa barakal awla min al-lahil majid Firashi'at ya tayyiran bitufi Filambil as'ari wa fi imariki wa fi dari atikunai isarihi wa homonal akhli adi ya tumbila wa fi dara adatil awwalain jala As-salamu tadahul bil asli Thomas wa yal-arzu bolisiha lakum jawab Salamu la ya'zaru bihan wa ma'aba sabuta'a ilmuhan wa jaizan ma'abadan ilmuhan wa jaizan ma'abadan kullu sir awwala wajibin ala man kallafa man makana min nazari ayyarifa Allah la sarabi sifati mimma ايوه ما مجارة يوك القطع المعين عليه Assalamualaikum warahmatullahi Ismi Mamdarjo Umusa مساء Indi surah Amnat Yawla Kam arkatul Islam Pongkul Islam nyata Arkan Islam Hamsatul Pongkul Islam Jurum lah Ma dalilukum lan moy sa dalil دليل الحديث عبد الله ابن عمر دليل الحديث عبد الله ابن عمر حديث عبد الله ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه ولي الله يا ونعمك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الله صلى الله عليه وسلم قالوا بني الإسلام على خمس إسلام مها إجريجي شهادة أن لا إله إلا الله وتوكل على سوانا الله وأن محمد رسول الله محمد رسول الله ونلاد الله وإقام الصلاة يبندول وإيتاء الزكاة حكم أسل وحج البيت حج يسود كعبة وصوم رمضان حاضر الركوع شكرا السلام عليكم ورحمة الله اسمي أم سام ما مجارجو إندي سرعة بجوجي ما محمد كما سبتين فتما تبادين صلاة ما دليل الإسلام ورفض الإحسان ودليل حديث عمر الخطاب صحابة الكرام أن جبريل عليه السلام في فك يلوم توقي وجه القرآن قال رسول الله
sallallahu alaihi wasallam al-islam al-iman gam al-ihsan rafetal Sebenarnya bodi ko jangan sofil bodi ko jangan madalilu hodalilu ada bunuh nyedi jidoi kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mawiyano saha samadana bismikallahumma amutu wa ahya wa inda alladanto ko hen kadi pinal wa yastega zaga so tawi o fi o wi alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur jettode godini on Allah gurnudum caggal kadi wariya on Allah ko makurto sukra assalamu alaikum wa rahmatullah ismi Fatima Bay Zainab Chur indi suwa burjege mananda ma huwa a'malu munafiq kol badi nafi yato hollo yes yahaga hollaka yes taw yeso mo hollirongo wonango yeso o hollika ɗum woni badi nafi ma dalilu fi hol dalila an abi hurayra ga abi hurayra radi allahu anhu weli Allah yo wonemo ani nabiyu sallallahu alaihi wasallam ga nabiyu sallallahu alaihi wasallam jam e kisal yo wonemo ɓaalo wi tajidu oɗon tawa min shirarin nas ɓuri bonde e yimɓe zarwajeri jom jeese ɗi allazi ɓe yimɓe yahti eɓe ngara ha ula e ɓeega bilwaji e yeeso wa ha ula e ɓeero bilwaji e yeeso rawahu muslim ma Aisatu kan indi suwa majege ma ma hiya aibatul insanan al fattane bedo assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah ismi Zainab Aminata kan indi suwa majege ma هل يجوز تسبيح الرجال بالنساء؟ متى قرأ لدي نمد دب ولا دب لدي نمد دب لا يجوز ذلك. ما دليلك الدليل ما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صحابة رجل أبي هريرة بغير أن يوم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن صلى الله عليه وسلم المتصفين بيرون ينتهي صالح النساء والمتصفين بيرون الرجال Jikuna kiri kalau betul enak kan kalau dasar kalau cuma orang kalau dasar jikuna mandalil kewandalil mah ila wira malu itu umar radhiyallahu anhu wilan layawan emak inna nadhulu ibna salma ala umaya ila ila gambi
ونقول قول الصدور كالكفر إذا خرجنا صدور من جنسي قلنا ننبي غيره ونقول له عبد الله بن عمر فقال أوي كنا من دوري نعود ذلك من تنور على أخذ رسول الله فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم النساء كناسبان. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. اسمي زينب جاد. عندي سؤال الجئي معنا هل يجوز إذا أنجز بس أنا جئي لون ديكوتيلو دكان ما دليلك هل دليل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فقل على قول رمضان فلا يؤذي جاره لكجيده. Awaka Sanka Endi Su'ab Berdemi Manandat Manggapuka Faljamu Allah Yaki Allah Jamam Madalil Faldalil الله ربي الله جامع ورب كل شيء الذي كلهم ودليل مود قول الله تعالى قنقل الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين جسر جميعا programme mo min bekkirno o e sifa o lelorimi eɗen gandi kam ko selli woni Allah yo dabbiru wallahu yo dabbiru feere nde pewjiroɗen nde ko fuɗɗade 4h 19h cakoɗen kono nden ko ni alhaali fewniri kono hattan an ɓaade ko ɓeydare l'islam tan ene jeni ha wiyata eɗen jetta Allah no moƴƴi eɗen jettana Allah kadi feere nde min ɓe ngannduɗa en mbaɗe men ko mbaɗi ha luttiɗen e hakkude miniraɓe e ɓiɓɓe men قال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن يتعالى سبحانه وتعالى تقل مولين الدنمو فؤاد عندما قتلت بسم الله الرحمن الرحيم إذن يتمكن على جير دندان البندي mo ngannduɗaa kañum je yurmede aduna kañum je yurmede lakara kadi sikki alaa ko kanko tan ndewaten sikki alaa kadi en ngalaa kattande rewde ɗon ɗo o wallade ɗon no ndewɗen ɗo eɗen ñaagomo noon ihdina sirata almustaqim sirata alladina an'amta alayhim gayri almaghdubi alayhim wala ddallin eɗen ñaagomo nde o fewnata en e bolol poccingol bolol ngol ngannduɗaa ko ngol o fawno siraaɓe denndaangal e o neninno e moƴƴere woni annabaaɓe e nelaaɓe e jabɓe moƴƴuɗi eɗen ñaago Allah hoto Allah jeyni en e tikkanaaɓe eɗen ñaago haa jooni hoto Allah jeyni en e majjinaaɓe ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذي أمسك على أمير قد امتنوا للتوالد حيداره رسول إم حيداره الفلتين حيداره النور إم الذي كسك على الدفتر للتوالد لأنه بعد إن كان نامه الكولي تيوالد nangel hen mbele peewen nangel hen mbele peewen debre ko o yaajata so wona eɗen mbiya denndaangal ko janngaa ɗo ko e ko nanaa ɗo ko wonde kam sadakallahu
Allah de gonɗi sadakallahu Allah gonɗi Allah mo ganduɗa mawlana ko kalifa nden al azim mawɗo kanko kam o gonɗi wa ballaga rasuluhu l karim nelaɗo makko tedduɗo o kadi yettini Allah gonɗi nelaɗo yettini wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa raziquna wa mawlana min ash-shahidin enenne kadi ɓe deftere nde ara e mumen ɗe mo ganduɗa ko takɗo en mo ganduɗa ko kalifa men mo ganduɗa ko garti wonde ko adde enen ko en jiɗi ɗum fof noon so rendi ala ko heddi so wona golle tinnoɗen ko golla ko kaalaten ko gollen ɗum ko jannguɗen ɗo ko tima e galleji meɗen gollen ɗum neɗɗo kala ko aɗa haala ardin hen gollude sa golli tan a waajima nde wonno ganda ono haalanno goto dewowo Allah yimɓe ɓe ene ñemba o ɓuri ujunere baajetoɓe ɓe ndewata Allah ɗum noon ko haala ɗo ko eko sukaɓe kaali ɗo ko wondiri eko mawɓe kaali ɗo ko ko tengtini tan Allah gonɗi nelaɗo yettini wonande ene kadi en ceeɗi joni noon ɗaade en ceedima tinɗen gollen eɗen nodda sukaɓe ɓe noon sukaɓe ɓe ganda ɗum so école aji en mbaɗi hen joni jangguide sukaɓe holno rewɓe gurdirte e worɓe e holno worɓe gurdirte e rewɓe e holno worɓe e worɓe leselirta e holkadima rewɓe e rewɓe leselirta inchallahu taala ma en janni hen so Allah kadi ɗum woni koɗen gandini en ɗo e en gandu kam aywa wadde debate gorgate ko hunde ganduɗa komo nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam huuɗi komo Allah subhanahu wa taala huuɗi ɗum noon ganden ko jahaten ko ganden Allah ɓuuri en andude koye meɗen o tagui worɓe o waɗi ɗumen worɓe o tagui rewɓe o waɗi ɗumen rewɓe nden noon tagade wonde worɓe yo hedde e wonde worɓe tagade rewɓe ɓe yoɓe kedde e wonde rewɓe jarama ceerno Siraji